Oh yeah, oh yeah, oh yeah, stop. Oh yeah, oh yeah, stop. Koma mu rugo se nibiki Twari tukoma mu rugo abaye kureba ineganye dutanye bongera bakuma amakuru mazima Irinde soka nama bifatika ubuzima burahenze my brother my sister yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, stop. Oh yeah, stop. COVID-19 keep distance, wash your hands, protect yourself. Maze bitariko Ariko ufite inkoni ndende Pega inkoni Yamaye hada Reka tubare neza No. Nyuma mu Imana kare n'igice Ai ni kuri kuba nawe ukumbuye ahubwo bati esha uguma mu rugo duheranye we Yeva mbega kuno gutwika neza umururaje ngiye kuba numva namene muno wa Isha nimbabutse Byarakomeye amahe Ego ko gipirawe Ego bipira Mana y'u Rwanda Mana y'u Rwanda Ukabari gutitamenga gutyo mbega ibyo abize neza uramba umubiri wose aho rwose kuno gutitana no kunushyushye Mahora niki Nose byagenze gute Manza barandoza bazimupe Aba dataze mu barogana basika bafatanya Tayira kunanshira hamwa Asha wofte no kwibaza Apu kana ufashe no kunabanza we hana kure neza Kene nkoni nyine umuhogo wari kunjya igiripe bicurane nkorora Sogokuru kwa sogokuruza yasigiye basogokuru bacu itaye bagiye gufata irembo none nawe cyagaye umwiryo tabi wayirese itabi ryica oya nanga letabi ha nate tawungaye Yewe ndikene kwakira kwa muganga nyine kibazo bihangana aza gucyako kuri kwimana ubutwika barandoza ariko abantu ajyambwa ngo ni ibintu ngo bya coronavirus ngo twakako kwa mago beno ngo da ngo beno ngibinki ngo byupfuka munwa da uri hena se kandi ibingi byakakwe kwambara abagwe no barondogora nyine bazimura ubugenda kwa muganga nyine igenda umutsenge sinzi n'abandagera niba nanagwa mu nzira banyamingise ko atacyumva yemwe Tanyegera sigama metero kakira ngakomera none sigama metero sando umwubatsi uzuri kukina n'agapfukamunwa wambaye agapfukamunwa tuvugisha ukuri ari wowe ari n'ihene iki gifite ubwenge kurusha ikindi njyaho ubufite none kugenda sambara birabi nawe ukawunduza ucyambaye hari impamvu ngiye nkambaye ni iyihe COVID-19 cyangwa coronavirus bayizi se mujya munsetse ariko wambaye icyo kintu bose bamwe njya mbona bacyambaye abandi nkura ntibacyambaye bakagenda gutyo gusa ibintu bamwigira ni ibice ese muri nzoga bagushiza mu kato ubundi wagiye wambara agapfukamunwa impamvu nakambaye ni ukugira ngo covid itangiraho cyo tuvugisha ukuri njyewe mvuye mu rugo neza nanetse babadaso ntabahari n'abapolisi n'abari mbese bavuga ngo n'abayobozi nyine bavuga ati ngo abatage muguma mu rugo cyangwa mu rugo narayirambiwe impamvu mujye ntakambaye ni kimwe cyakana ubwa mbere nakoranye ihene arizo zikambaye icya kabiri n'abaganga njye sindi umuganga icya gatatu bamwe mu bayobozi tuba ngo tujye tutwambara ariko mbabona rimwe ari kudogadoga nta na kamwe bambaye nanjye nyine mugabo mfatiraho urugero nagomba gutangendera abashaka niyo mpamvu utakambaye abo ngabo niyo bakaguye kuguha urugero wo kwambara agapfukamunwa neza gendera ko ngo batakambaye uyu kambaye gutya ugenda mu bantu n'imama y'Imana uzwi wa n'umuntu ntanakumenye wa nanakubewe nuko nyine twamenyanye cyane
bagukaraba intoki mu masegonda 40 na 60. Ibyo uvuga sinzi bikura. Hariya nta mazi meza tugira. Naho tujyana ibiroho. Iyo cyakwe kura ntuhazi, ugomba kuyafata neza rero. Ubundi sindikuvyuka bya. Uzabyumva neza ari uko yakugezemo ikwishe. Nubwene kuzaza kugura kunyengera. Wewe warahopa kandi byanagucanze sha. Utakagenda. Nonda kanyakira nanjye kwa sina na impanze guhura nawe. Bash, utananyigero ka wenda wasanga nayo gawe wahuye n'abandi. Wawe, uretse wanze kunsuza sha. Umva kandi mubwira n'akandi kantu. Uri bwa 114 niyo bahamagara. Yes. Ibimeze gute mukomeye? Ariko kingura mubwire. Nibura. Kingura no bisha gufite amafrashusha ngo sinzi ibintu uri mukuru. Nikose. Ayo makuru nagenda navuga. Ye baba we ahubwo kingura. Tanguza tujyane n'ubundi. Tujyane hehe? Ntabwo ngiye kungera hepfo ndakunda abona agacupa kamwe n'umuhenge ntawe usanije. Ntabwo siko turi muri karantine. Hoya kantine zirafunguye n'ubundi tuza kunyweramo. Mva kutiga twa nimubwiye karantine nabubwiye karantine. Karantine ni cishatse kuvuga. Numva ngo u Rwanda ndetse n'isose muri rusange. Yohanganye n'ikibazo cya coronavirus cyangwa se COVID-19. Ariko tuvugisha ukuri kwama icyo kintu umwe n'umuntu acyambaye nabwo tesuri ihene. Arayira tayina arambwira ngo ibikini akanagapfukamunwa. Akaruka kakadufasha kwirinda icyo kibazo cha coronavirus. Akisokoramo murimba ni bwoko cy'ubundi. Kwambara icyo kintu ntawe bitana ko waba wambaye cya kiboro ihene zambara. Nande ko cyambaye wangize kugenda ihene ko ngutaza kona. Namwe se murona. Ikiza kugura umuntu wa coronavirus rero ni igiki? Nuba ngo coronavirus kiza kubona yigwaye. Arakorora cyane. Cyo ni bisanzwe nanye ngo nkorora kenshi. Abara mu muhogo. Iyo mwa yishyushye nyine. Ibicurane. Kwabara umutwe. Guhinda umushyitsi. Kuribwa umutwe ndetse n'ingingo zose z'umubiri wose. Uvuze ki? Umunaniro ukabije. Mana y'u Rwanda. Utangiye kuvuga iki JD? No kuvuga ngo coronavirus ni icyorezo gihangayikishije muri rusange. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda yavuze ngo dukarabe intoki n'amazi meza n'isabune twambara agapfukamunwa neza. Akanumvisha kwigwaya pfa ariko ntagapfa gupfa. Sibyo se? Oya gupfa. Leta y'u Rwanda yamenye ko igwaye bakwitaho bakakuvura. Mana y'u Rwanda wenda pfe munabari. Wimara kwidirisha nkora. Iko wenda pfe nange we. Mwena nuzera wikoraho. Mwena nuzera hindi wenda barana. Mwena nuzera hindi arakura neza. Yebabu nono abobe. Ngiye kumva numva n'umubiri wose we. Numva hazo sirahiye. Ngo niko muhuye ngo nani? Ahubwo kamamagara. Hago se. Hago kamamagara tero n'abandi banataza kubanduza nabo. Uziko ngo agwa coronavirus. Coronavirus. Namuntu no mwitina oya. Nibogeze umurero kabije. Ukagira inkorora ibabaza. Kwitsamura cyangwa kunanirwa. Bimwe bidasanzwe. Guma mu rugo kure y'abandi. Hamagara ubutabazi. Amagara baza ndapfuye we kandi namukunda we none tunyanje nandira we ndapfuye we ayi we yo mnakaguma mu rugo we dufeka yozi none nani ndapfuye we karaba intoki sha ubuzima burahenda fasha ngufashe together we shall win irinde gusohoka n'amavifatika ubuzima burahenze my brother my sister yeah oh yeah stop oh yeah